Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, te serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyo. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan. Kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta. Kasta kalatan. Jaylatan ex-girlfriend mo ti adda dita panunot mo. Si ka lang roden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na. Di mangibaon ka ti mangbirok kan kwa na ija impyerno. Masiguradok nga wan ijay. Mabalin ka di. Nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas ti abiyag. Buisit. Basol ko ka di. Tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di dahi tamasabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi. Abardang isay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan titangdan ko anagarado kinitata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi ijay syudad. May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ti ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom. Kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. At da kano bakan ti atrabaho ijay ko na ni Claire. Anya at trabaho dayta. Janitor ka no, nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti dakes a mapasamaken ka ijay. Adu ka no tinaloko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi a mapasamak? Pagdagasam nga ibaraok. At da ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng tanailat ka no? Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. At da ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitan ti trabaho dito, yante? Kaya't kung amin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tag trabaho ditoy. Pasensya ka yon. Ngam sana ka makaurnong iti panagadal ko dito, yante. No kwarta ti sapulen ti makadal. Kwarta mat lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mat ati mapan ijay syudad, ante. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabaho ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusan kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasaya at amasakbayan na. Namnamam ka di, nga da nasaya at amasakbayan na igi syudad. Imbag dito tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampon ko kat kastan ti tratom kan kuana. Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Taipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, taisakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo, mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gapotag kuyog? Agtarayan? Sa dino kumangay ti papanan nyo.
Alangan mat nga iji pagadalan. Saan mat apapil ti awit yo? No di kat dadakkel abag. Kwa, ada bakan ti atrabaho iti pagtrab-trabahwak. Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Ada yun sa mo ti pagtrab-trabaho iti pagadadalak. Imbagkan ka, taagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis na dito ibar. Ada nakadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsina na kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga? Ayan na tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yung ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wanman, Conrad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samat alupas. Anya ka diti probinsya na JX yaw, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makareng-reng amintingiwat na no ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Owan, nana. Ijay syudad ti pagadadalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mataisan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka di suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan dayay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inurar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda nakadamagak. Ama sikog kano gayam idi pinagsina da kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngamsaan mat amabalin. Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Katapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikati kastatirik nana? Uray siyak. Awan matang ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasan ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabit man lang. Addan sa picture ko dito wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam na rod. Tamapantan. Eh, nasingpat ka diti amom ija restaurant apang isar kam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusing artingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tano ka na yun. Ay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta eksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag kaw. Amapan ka no iti address nga intad kaw. Mabiit siguro amaamuan no ayan ta eksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no agreport ti detective. Sayang na ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impasawa dakit din iti babaya Lopez. Uray ko ma.
no nasaya ti ugali na. Sir, kasano anaam-am mo yung ti Exiaw? Agkadalan kami idi. High school kami pailaing idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami ang nasakit tinakam na. Naging narakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ito? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Ang paisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akapsat mo. Kasla kalag pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idi awan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antonio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kaasimat ti ayatek. Lading itak ti report ti detective, sir. Makipagrik naak. Agyamanak. Nasaan da ito anamuak. Kat, ayan nga ta ti anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na nga tan. Masapul asapulak ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana idi ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, tagayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adambang ni Ethan. Siyak laang ti katakunay-nay na. Iso nga, di nagsakit. Siyak laang ti kadwa na. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay ang ti anak na. Nagkariak mo't asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibagak kami sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Manyati ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga Ruden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibagan ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na nga eh. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlaan ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga Ruden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Aya baklaang. Etan, umunag ka kanon, kuna ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha? Anya ti apelyadom? Anya tinagantinam? Ne, apay ka di, sir. Iawat mo ti bayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak, tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen.
Tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayagaya man apimusay ti ex na. Iti may sang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador, iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti apelyedom. Anya ti naganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo daytam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito opisinaak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas dyan ti reaksyon ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apaman ang nakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabi takas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wano, ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayan ni tatang, hindi ubingat pa'y. Sir, anya ka di day takit kita. Takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Natar abaraw. Sa bali mati apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele, ako nayaw. Idin to tak klaver mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na.
Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti sir. Manong langin. May sakmat nga empleyado dito, oy. Siya ti makandawan ni sir. Nabayagak nga minon dito, oy. Kasta ka di, Manong? Sapay ko, man. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad-adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, Manong. Anya ti trabaho ni Tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Ubingak pa'y kano, idinatay. Ay katinam ay. Anya mo ti trabaho na? Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam siputam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir. Kayat yu kaday. Taadda mapan ijay ilid nga agimbistiga. Sige. Ngam masapul asan da ngagpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar da itan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da itan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Uy, Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkada ki Jay Santa Ines a baryoyaw. Ang mga no inakmat pat pasyar to Jay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga ron ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Uwan, Manong. Itakadilaan nga mapan kayo ijay? Uwan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa tino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti Ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti Ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaroba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti Ethan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka de? Saan ko nga amuman ka nagiji adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tagi nagdamag may papan kadakler kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idikuan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay a nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo. Tasimangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagaklat na nga rod asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka di ti pakakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo.
Anya ka diti pakasik naram no bisyak. Di ka matiramraman Inta ko mamat agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingka no kayat mo. Itad ko ti masapol mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka dayta. Ado ti asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong aktor. Ada ka di kaduam ng aktor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyakla ang tiawan kakuyog na. Imbagdag iti amigam. Tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang aktor. Mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta kaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadana ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan ka no anak ki asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamat lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y nagkalay sa idinasikogak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapol? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday ka itang manang. Adda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tangaw may pumasyar mat dito'y away? Adday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang. No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot? Manging insulto ka di. Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y, dadapapanak. Pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na tirabaw ti dakkel abato, nana. Adda na bang panunutok? Mapan ka di jay syudad. Una, nana, adaming klase mi inton bigat. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay syudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod igi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsasarek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di uray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase, kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met. Mailiwak, anak ko. May kawak, iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wan, Nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak?
Into no maya pa nag-enroll ko mananang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tap na makalpasak nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wala nang, aggidan kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tap no agkadalan kami adwa. Ada-kada kayo dayta. Agsingsingpat kayo nga rood tapno makaturpos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uri agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta. Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit di agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaing-ingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrig at kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibas si Tandatorio kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sangal daw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid dawon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dahita, ti kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Sapay ko maata saan? Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali a negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan tangaam mo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni sir. Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang dangarod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupas ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasat a baknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kaano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga minti as asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di ang sumangput ni Ethan, manang? Di na imbaga no kaano.
Mangala ka no pa iti bakasyon na. Bakasyon? Huh, kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal no umay tumulong ako nam? Makadal nga ta. Ang mga no agdendanadan kini Claire. Rason dalaang day ta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang arudin ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kayat apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, Manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar mi, Manong? Awan, ading ko. Nabayag-gayam nga awan day jay. Swapin manaw kami matlang nga dagos. Kasta ka di? Amamuyo mo't ni Claire? Kasanong amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan eh. Uri ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, iwan. Lasingtot dagi di akatrabahuak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mon, Sara. Apay kumasa bali, Nana. Basid ka lang arudin. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Ni Nana naman, imbaga natipod no. Naman, pangasim man tatulungan na, Nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel di parikot ko, Nana. Diyak matin makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus. Naspak kang arudin ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti tsura. Masikog mo't gayam ni Sara. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga naken ka nga ang mga no nagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nointon sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwan na tambor. Apay kumaday ta atambor. Nakkel ti tiyan nati kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panagayam ijay Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni Sir. Wan, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gaadal ta iti malan. Iturturad ta ama pang ibaga ka ni Sir. Sana bali, tapumanaw ni Ma'am. Masiguradong adi na kayat day, Chay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni Sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidin nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensyakan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudaken ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saan. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kay kayat yo. No amukla kumakasto iti bunga ti mangpilit iti lalaki. Huh, peste.
Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait? Itati flight ni ma'am. Di ho ka dito, Lord Sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat kagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Iso nga impaayab yu ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanon no agkapsot kayon taw? Kasanon dagi tinagaduan negosyo yaw? No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, oray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramida, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger. Ipan mo da ito'y papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir? Anya dita? Ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Adam mo kapagadalan nga da klase da. Aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang na makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Dasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita naka-portfolio nga awit mo. Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo. San ka di nga agad adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka kadi? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad adal. Nam apay amasikog. Di na sinungbatan ti saludsod ko. Noaddan asawa na. Apay asaban di agdaldalos itay dito yung restaurant. Napanam ka di? Imbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din nga niya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad adal kat nga rod dito syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang ti panagadal na no si Marday. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masigog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok nga? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod. Noaddan asawa na. Nang pinanawan nakit din. Di na kasi nung batan no adda asawa na. Agsipod tako na yung aginroll kayo. At daitad ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta. Anayon ti paginroll yo adwa. Gaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant, bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo. Dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yu. Nulakat na singpet, kan natulnog kayo. Nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa.
Imbag lakit din. Taim manugot ni sir na agadal ta. Nang pa iti kwarta, apag nayon ta kano iti pag-enroll ta. Nagsingpot at talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Kasano nga tantisa ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro, itad da iti charity institution, naawan pang tidan ni sir. Kat no saan nga honest dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no, dagito'y katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasano da nga tangag paiso? Anya ka diti maisingasing mo kanyak eji ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam ang addan apo kuyo tatang nanang. Kunama. Masayar dalakit di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryeta yu italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Butley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga ruday to'y no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pinmanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaan da ito'y amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Masailakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Ay niya pa'y ngay. Iyanak mo ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan aya. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan ngagbalin. Sige matin, nana. Anya ti singasing mong aramidag. Awan ti amok a remedyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga ta ti aramidan dagiti dadakkel ko. Ay na imbag taim may kapimbasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray sak nanang, mailiwak met. Isungin ka gumaakti ng alay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabaho? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikkan na kami pa akin ni Claire iti inayon mi kano apag enroll. Nasaya at karod ti boss no kasta. Wen nanang, impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam, tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako unay nanang, ikagumak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Sana kun nagtrabaho pa'y. Isu adi ka matulungan no may papan iti kwarta.
Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport da kanyak. Ay, dayta nga ron ti paglatingitak, sir. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay. Dinamag na dagiti sigud abos iti factory. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayo, sir? Amangan nuad na nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakaawag ka met. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano at dakamot dito'y akaduhak. Di mo kani kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya nga unay ayaday ta pa ka kumikumam. Makapasurun. Ibagak man lang ang tapno aksardeng ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti daydi Ellie nga ex ko. Daydi ko nam. Natay ka din ti ex mo. Mano kanon atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayang adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto. Ha, jak na ko maimaw-awagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbag abigat yo, nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawin. Adakot ni Ethan. Ay, nana. Ay, amangan lumabayag tumanan, sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo ang mapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, nana. Sa anak mat nga gaganat nga agsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Ngam apay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, ang makalipas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apayakas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan ka no kaslaakan ni Sarah nga agsikog tumat. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas di ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti adam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbi ti panakisinong bat mo ken kuana. Saan ngagpabak dayjay? Noan niya ti rason na, ison. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bili ni nanang, asaan ko kano atutupan? Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Amang ano di na kang palubusan ni Boss Mingag bakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rod mang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet abos mo. Nanang, masigurado akayat ni Boss Tiguyabano. Ken naloom apapaya. Ay uwan na barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Isak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rod dakkel a basket, taiso ti pangikabilam. Anya ka diti linaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itagtaki ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya, ngam natamnay kano. Saan nasamit?
Naata siguro day dyan, puros. Sada yung paluong. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapno laang makakwarta. Adupay ti agtakaw, gapo iti kwarta. Adamang loko, gapo iti kwarta. Ado ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan am-am mo, tipada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Taamok asanak mat bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nooray siya kat di nakton am-am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ikapatgan iti biyag ko, Claire. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tinitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagijay. Uray mula na, tasyak mat kinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikakmat. Saan lang matasiksika? Inikan na kakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kit nga road? Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kuma at inikan na. Saan ka mat nga agrig-rigat tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam mat laeng iti huweteng saanan. Aramatan lang nga agadal ti kwarta na. Imbag tuan o makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros prutas, sir. Inalayo ka DJ away dagitoy barok. Wen, sir, kapuros dagita. Naloom ije puon na dagita. Agyaman ako na barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pay. Adaman damagak barok. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakaya nakam. Ay, saan ko adi na magkininanang ko, sir? Lading itak barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo dita opisina ni sir. Diyak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. Naamok ka no? No sa dino tinakaya nakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinanginrol kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaan tinakaya nakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakaya nakam. Kan ti kinaliday ni sir. Diyak nga rod mawatan ti bagik. Kasla makarik na akmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat ka data ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anya aga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo ang legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apa yan nadamag mo dayta? Kasla bugos nga rod a tao taimpasurot mo iti klabier. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Iso tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadro na ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahus to ang nagsakit ti nana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpak kiti. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino nga iti saan ang makapungtot.
Sana bali tawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanya. Anya ka di timbagada kan kang. Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga ruda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat ka no matuntun ti anak yo. Tawan ka no uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan dagiti detektive sir. Sa anak nga agsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko ma, tagbaligi tayaw. Nupay awan na polos record apang sapulan iti anak ko. Impasapol ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Eh, atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti inrehistro ni Eling anak na. Pudno nga ta. Nga awanan ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako naman nasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka din agpayso tinakayanakak nanang. Tapay adinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Gusto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan ken Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sangal daw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda itoy iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tapay adinamag na ken ka dayta. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Gusto ka di tinangag ko. O nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak ta do ti negosyo na, nanang. At dapay ka no pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga bak nang nanang. Sayang tawan bang tawid iti kinabak nang na.
Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pa sapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapol na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na. Amasikog gayam ti ex na idi nagsina da. Naggasatan day tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amang ano addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day ta abanag. Pa-DNA da nupod no matlang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak day ta? Ay da, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man dito'y away, anak. Numabalin ko mamatulongak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamay-samkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna nga anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italang anaamuan mi. Insikreto na ka di, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamwan diyo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas namin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? Nasyak ti si ka. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang na. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di ang nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod a Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyedo na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro ang basol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan ang nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagaan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak igay silid ko. Tapanunutak anaimbag, no niya ti mayat nga ramiden ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir. Babae nga ta, wano lalaki. Doon tala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga adda na pan ije lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adi na mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idi nagkita kayo. Hello, nakaawag ka met. Nasarakam ka din kung kunam aputot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarag? Agsipo tayo sula ang tinapatagkan ka. Di nagpaikan iti importansya. Kanayon ka ngaming agsapsapol iti banag. Nga uray si ka, kat saan mo ama ipaay. Kaya't ko laang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaang nga ada anak mo. Uray awan. Sana nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka
panagpampanunot mon manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka, kat mga ramat ka iti peke a tao? Mamadgayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagaken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasak nga lukuyin ni itan ngagpamarang, nga iso ti anak ti Busna. Anya kumabat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulakit umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumak nang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayong manong. Mapan ka di ijay lugar ni? Kayat ko amaamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar ni. Ado nga ili ti papapanan min. Tanda nga min sapsapulan may. Ay sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Taamangan na amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jelo Garyo? Awan mo ti akasta nga apelyedo ijay lugar mi manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jelo Garyo, saan kami nga roden amapan ijay? Kasta ka di? No ada ka di madamag kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. Nulakat adda maibagam nga agmayos. Adda katukad na akwarta. Kayat nga asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangagmaw. Adda itanmikan ka akas gunguna. No adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Ada ka di amamuyong agapelyedo iti mayos? Mayos? Tapay? Ada nga mi nagsapsapol, nana. Panagkunak kat detektive. Mabaling ka di nga ibagayon, no adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detektive ti ang gunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Numabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agberok ta iti tao nga agapelyedo iti mayos. Anya? Wan, agberok ta iti agapelyedo iti mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Ada detektive nga agsapsampol, nana. Ada kano tangdan no ada mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wala, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti mayos. Anya? Taapay ba't ti agapilyedo iti mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko mama timangted iti tangdan ako nam? Naamam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagaken kwa na. Anya nga iti nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para ken kwa na laeng ti